Želite li možda da pogledate program? Ne, hvala. Izvinite. Mislim, delovali ste mi tako udubljeno. Pomislila sam, možda želite da saznate nešto više o autoru izložbe. I želim. Ali ono što mene zanima ne nalazi se u programu. Kako to mislite? Pa, program je racionalizacija samog umjetnika sa distance. Ono što mene zanima je njegova nesvjesna motivacija da zabilježi baš ovaj trenutak i to baš na ovaj način. Daću vam jedan primjer. Kad je Jugoslavijom odjeknula vijest da je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, tadašnji vrh države se skupio i shvatio da ne postoji niti jedna jedina napisana monografija o tom istom Ivo Andriću koji je dobio Nobelovu nagradu. Nisam znala. Pretpostavljate već da je izdata naredba da se skupe svi najeminentniji stručnjaci, da sjednu i napišu tu monografiju. Oni su sjeli, napisali je i kada su ponijeli Andriću na autorizaciju, on je otvorio, prelistao i rekao: tražili ste me na pogrešnom mjestu. Tako da program je pogrešno mjesto. Suština je ovdje. Oprostite, da li bih ja mogla sa vama da pogledam ostatak izložbe? Da, naravno. Irena, izvinite, molim vas, Igor Vrbica. Goran Babić. Drago mi je. Nema nigde Jelice, a ljudi se raspituju za kupovinu slika. Kako ne možeš da je nađeš? Pa ne zna niko gde je, ne znam bilo... Ne znam, problem u tome što ni ja ne znam koji je broj računa stavio. Ajde, sad ću ja, idi ti zadržavaj ljude. Zadržavaj ljude, ajde što stojiš. Jebote račun.